Kolkata a missionary Boralta Reverend Rindika PRL siam kim pasal ITI veng aizola mi chu aruang wa in khan bil ka thlir marveng pastor kwatara mu ania aruang hi chanhuda ni la chan vel khan bil ka thlir ron thlengin marveng bial to pastor kwatar sa mi pui thanhem takin an lo muak ani Reverend Rindika hi marveng bial a hian kumsang hi som pathum vel khan aron nom to a aruang hi pastor quarter sa lo mu ani in mu na hun hi tuna marveng bial tu pastor Reverend lal hun siam atlaw chuan a manga thu soin tong trai na hun te a mang bok ani koshan le fellowship sang atangin thana thil pek an hlan ba ka koshan mi pui atangin thana thil pek thanem tak an pe hlom ani kan hriat angin Reverend Rindika hi Badu Kolkata Mission Field ta omeka nilai ni zing dar som le chan vel khan afa te sikul tha tu turina chuaka tia afa te sikul tha tura chuaki a thluthut maya omna tanga hnai ber narayana hospital barasat venga mi chu pan pui ngal ni ma sela damdoi nan thlen hian alo chat thafel to ani Reverend Rindika hi naktuk zirtom ni chundar soma zamadar soma a chena ina thana hun hman ani anga chundar som pahnih hian IT ai veng biakina buina hun hman ani don ani